Ke tlo bua ka mefuta e mmedi ya tlhekefetso, e leng sexual abuse and financial abuse. Sexual abuse ke mofuta o mong wa tlhekefetso o motho a sebedisang matla a hae ho qobella e mong ho etsa thobalano ntle le tumello ya hae, kapa hona ho tshwara motho kapa ho phuphuletsa mara wa hae kapa mmele wa hae ntle le tumello ya hae. Ke mofuta o mong wa tlhekefetso o motho a ka qobellang e mong ho sheba his or her naked body le hona ho tshwara dikarolo tse ding tsa hae tsa botona kapa tsa botshehadi. Hangata ho feta hanyane baneng, o tla fumana hore ngwaneng a seng a hlekefeditswe, e ka ba ka ona motabo, ngwana jwalo o tlo tla withdraw ho bakgotsi ba hae, istana le ba lelapa, o sa tlo itshaba. Hape ka nako nngwe o tlo sitwa kapa hona ho iphumana ana le yena mohlekefetsi enwa hae nako yohle, hobane hangata mohlekefetsi enwana e tla be le motho a close haholo le wena. Hona le matshwao a tlhekefetso ao re sa nkeleng hloohong, re elellwang ha morao tlhekefetso e se etsahetse. Mohlala, matshwao a sexual abuse. Mohlekefetsi o tla ikatametsa ho wena, a o buise ha monate, a o rekele dimpho, a o shebe ka tsela e nngwe e sa tlwaelehang. A ka o tshwara ka tsela eo o tla ikutlwa o sa phutholoha. Ke tsona dintho tse re sa di nkeleng hloohong tse isang tlhekefetsong. Tlhekefetso ha e se e etsahetse, ena sexual abuse, wa e report-a. O ka e report-a ho maponesa kapa motho o ka mo tshepang hore a o thuse o ye moo lokelehang teng. Hangata o tla fumana hore batho ha ba sa report tlhekefetso, o ba le depression kapa yona kgatello ya maikutlo, hobane jwale ho sena motho a ka arolelanang taba ena le yena, e dutse e ja yena a le mong.